Mkhulu loconda vele kade walapha eNsenga ucela litsithe esiveni kulabo labangamane bamside ngetimpahla kudla nalokunye kulandzela kutsi indlu bekalala kuyo ishiya ngcongca ebusuku kusa kwalomuhla. Kanti-ke egcina wakavile kathi locelela mkhulu Lisito ucelile kuthi sive lesingamane simside mkhulu singamane sibatsinze. Uthi-ke ngakulunye hlangothi mkhulu uhlala yedvana kude umuntu kakhulu lomnakako. Lana sivelelwe inhlekelele mkhulu la lengihlala naye njengoba nimbona mkhulu loconda vilakade ushelwe nginayindlu lahlala kuyo. Kungaba kucela nje esiveni lelo sito lingaba khona, kungaba timphahla, kungaba lusito lekudla, kungaba kuzama ukuthi sibiyisele le ndlu ibe sesimeni njengoba mkhulu nimbona nje uhlala yedvwana. Naye umuntu longasilo ophile kahle njengoba nimbona nje alaceleni kwami uphelele la, kushe konke-ke lebekanako usele nganako lakugcokile nje, kushe kudla, kushe timphahla, nangekhatsi kushe imibhedze nayo lebeyikasitwe sive ngato tonkhe letinto letishile, nekudla bekukhona langekhatsi kushiyile kwangcongco. Usele akanakudla, akanakugcoka, akanaliphahla. Kungaba kucela nje siveni labo labangaba nelusito bangashayela inombolo lethi 7621 6133. Siyabonga Nkosi. Kanti-ke ngakulunye hlangothi uchazile kokuthi lapho labangamane banikete lisito bangabashayela enombolweni lethi 7621 6133 7621 6133. Ngisebenzisa channel emaswati ngijustice wakadlamini nani hlahla thwala sisensenga esikombeni.